The president of the Meghalaya People's Coal Traders Welfare Organization, Mr. John Rimbai, on Monday had briefed news persons on the irregularities with regards to coal trade in the state. While addressing the media, John Rimbai informed that after the Republic Day celebration, a memorandum would be submitted to the Chief Minister, Conrad Sangma, to request him to look after into the welfare of coal traders, who have been undergoing a tough time due to the high rate imposed in coal transportation, especially to places like Banihat and Beltola. Rimbai also alleged that none of the traders benefit from such activities, but for those included in the high-level list of beneficiaries. Coal India auction, ladat auction na du banai April. Ti hadin ladat auction la yo ya kasalan ala ban penyat pajba. Henry claim penyat pajba claim le ai hadu ar pusat tadi. Meno-meno hau banai Oktober mo. Ka export import ka lapli ke Bangladesh ka Guwahati baru hadin ke pujan lapli. Mentau usne pat ar pusau tarik ubenai Disember gedang yok khayi ka doyong. Terjing khayi rung thu ipi ka dei baru ngi loss lot. Tem dan nong pei yakin nong khayi doyong ke jing ya ke jongki. Tina ta ka daw ngi panse hadin balai discuss bat ki nong ai boy ki prolog terjol ki men kini ki ba khayi ne doyong ki terang ba abriu kini na po jaw ki exporter ti na ta ka daw mentak kenti karukom penbiang ikut Islam menselani doyong kalong kom hadu kata-kata. Nadu bami ke Supreme Court judgment but ru ke revise comprehensive plan order date 24 August 2020 jongka Mining and Geology Department 3 July 2019 Civil Appeal number 10720 of 2018 Nisiam yung iba ngukumunong kayi doyong ni barok nisiam bakalong kapa bahay ni kinong kayi doyong ban smutu yaki standard operation procedure SOP namar kayi paten doyong bon ki bamnang bam start ki bam siang pang ki rules ki an ki bakala na kapor sa kapor jong ka sarkar bot kat boong ban kador salam min hap hit baik kat boong badi ban siu min hap siu baik ti standard operation procedure jong ka sarkar jela ki bakala na kapor sa kapor ta hukum kani ka khlimat ka kanti nisim ya ka sin jam ban seng ya kani ka seng hakalama kinong kayi doyong jong borok ng Meghalaya ban ya penbaik ban ya baik ijing ban pen sngau sa sarkar dai men chat snam ho ajar arhuwai hadin bangalai tliu jingmut bat ki parlok prajor ki be ya khayi doyong ki men kimi kinong ai but jongi bat kumju bat ki parlok ki be ya shong lang ba ya bha ni kinong khayi doyong ni mi onong shu kum ki por man swa babon satang gi jing siu bat la manipulit ya karukom penya ya doyong dengan nam kwa ban kren ne ka benta nan dengan shu ngi phi la ni manipulit ya karukom penya ya doyong kane ka de ka daw ka bakong san bangin sen ya kane ka organization te ka sen kan yang le ban pe ya ka bha ka miat jong kinong khayi doyong bakinim sha yu roi ne sha knyok dor bat ka jing khayi doyong kan long ka yo nong kum haki pori ba man swa yangi bat ya ka sarkar ru ngim sotona kan dong kan kano ka bolong illegalities ngil ngi ko ai ba ka tiet jongi ka nyai kiu sakmat namar ma pio hi ki tulok sarkar usakut sakiwe ki egi sungu usakut lot ki bru ta ki bil jongki Henry une di umar ba ai revenue ba tengin pek lam ya kan jing jing pai ba bertep semua ke sarkar kum juru ikan turu ikit khar la ne ki bril ke bayarap ikit khar ban thit mau na duk try de ban sange mardon dar jing semua thu ba ki bril jungi ke de ban nam toy shwa kane ka jing wan le ban mi support kasiro ni ki lokal nimyo mar itu ipi na mardon ki bril ki bayarap ikit khar ban thit mar ban poisa berni ha support Beltola kane di ban sange